inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Kholwanini kuYubaba, likholwe. Vuka kathiki. Kuthiwa sibale la iBhayibheli. Alright, mana ntshintshi verse futhi upastor uthe endlini like umfazi ahlonipha indoda ihlonipha umfazi. So mana ntshintshi verse yangu. Ubudijiko manyesha. Kuthiwa sibale iverse. Kwakanakere nasi vamuno yamakachibatira bhaibheri kubva kuchechi. Ubani kanje? Kwakanakere. Mana ngiyikhuluma ukuthi verse yangu nathi. Ati khuluma so pastor efundisa ukuthi like umfazi kumele ehloniphe indoda kumele ehloniphe umfazi like kumele ehloniphane endlini respectane lezo ndo zamamchidzidziswa saka iwe unondirespecta ndo chinhu chekutanga tisataenda kuri tisati waverenga bhaibheri rako iwe unondirespecta ndo chinhu chekutanga unondirespecta aiwa uyandihlonipha yini ngesindebele sangikhona into yokuqala ungakabali iBhayibheli langikhona tshona uchayela vele ngangifuna ukubuya ngizombona umfundisi ongikhona ukuthi liyafundisa yini abafazi ukuthi lichaya amadoda singalingasishayela sesihamba emapoliseni siyakuthiwa singabe siyisituda vele ngihlala ngikubona ungichaya lapha deni ngizithulele so wena uyangihlonipha yini so wena ma ukwazi ukuthi awungihlonipha ngcono thuli zviri nani uzvinyararire because iwo ndoda kuti ugara ndauya kuchechi kwendombo yatsovhunza mufundisi wenyu kuti munodzidzisa here kuti varume vanofana kurohwa because inini iko zvine zvindaneta nekurohwa manje nhasi waya wakagukuchira bhaibheri unofana kurespecta chakazoti chakadai so iwe unondirespecta kana washaya zvekuita manyashani ende unosuka mapureti ako umbondisiya ndakazorora pana haudi kundiona ndakarelax autombodi vira ufari kundiona ndakangozvigarira ndega ndakanyarara so sorry gepe unonzi chistarlink yapera unofana kuchuswa futi asi ndionoswera ari patiktok daily ndozonzi hanzi ndotaurisa